moje duboko saučešće, velika žalost za sve ljude koji su gotovo pretrpili, za njihovu rodbinu. Ja u svoje ime i ime naših ili mojih igrača i cijelog kluba želim stvarno izraziti jednu duboku bol, žalost i neka im Bog da snagu da sve to prebole što se desilo jako ružno. Međutim, život očito je tako sastavljen i od boli. Druga stvar, želim se zahvaliti Draganu treneru, velikom autoritetu i osobno ga jako poštujem. U konačnici nam je držao i predavanje na mentorstvu za master coach i naravno igraču Sunajku na lijepim toplim riječima. Pa rekao bih da smo mi danas stvarno dobro iskoristili sve njihove probleme u kontekstu umora. Igrali su utakmice, povrede koje su došle, putovanje, dakle sve je to malo utjecalo na njihovu izvedbu, a na drugu stranu želim se zahvaliti mojim igračima na njihovom ekstra trudu. Dakle, njihov fokus, njihov angažman, njihova želja tokom tjedna je stvarno na jednom nevjerojatnoj razini i naravno da meni kao treneru je tako reći puno lakše. Dakle, sve rad kad imam tako dobre igrače koji su jednostavno dobri i oni su to večeras pokazali i naravno pobijedili smo možda više nego što smo očekivali. Međutim, u sportu je tako, iskoristiš dobar performans i igraš. Dakle, ja želim ekipi Tata Banje i naravno treneru, igraču Sunajku i svima njima i direktoru kluba da ustraju, da su sigurno na dobrom putu i da će oni ostvariti svoje planove, jer pratim Mađarsku ligu i poznam i trenerove kvalitete i trenere i igrača, tako da treba samo zadržati mir i Tata Banja će sigurno doći tamo gdje je mjesto u prvenstvu. A mi ćemo se kao Bog da vidjeti u Mađarskoj, pa da ćemo onda vidjeti šta će se desiti.